tangira. Ingorane z'abagabo. Ingorane ya mbere ni ukugira umugore umwe ntimwumvikane. Ingorane ya kabiri ni ukubyagwa nawe ntubyare. Ingorane ya gatatu ni ugutunga ukabura ukwerera ukabura n'ugabira bakwerehere kandi ibintu bifite. Iya kane ni ukurwanya amategeko ya leta yasohotse utari buyakureho. Iya gatanu ni ukubyara umwana umwe akabiri. Iya gatandatu ni ukugira bane batanu ukaburamo umwanya wawe watuma. Iya karindwi ni ukuruhana na se uri kumureba akabura icyo akumarira yapfa akabura icyo agusigira. Iya munani ni uguhuza ibyago n'inshuti yawe. Iya cyenda ni ugupfakarira mu zabukure utagishoboye kwiha amazi. Iya cumi ni ukugira umugore akagusiga mu buriri ngo agiye mu byumba gusenga nawe uyifatiye za misozi za Gisenyi na Kigali. Iya cumi n'imwe ni ukubaho utariho. Iya cumi na kabiri ni ukuba uri umusore ukajya gucyura abapfakaza abakobwa batabuze. Iya cumi na gatatu ni ugutwara n'undi muryango ntimushingirane. Iya cumi na kane ni ukugira ibintu ukabura babirya. Iya cumi na gatanu ni ukwima uwaguhaye. Iya cumi na gatandatu ni ukubona imbaga n'inshuti mwaganiye mwihereye iri kumvwa n'abandi. Iya cumi na karindwi ni ugukirira mu buto ugasazira mu bukene. Iya cumi n'umunani ni ukugira abagore bane batanu ukaburamo n'umwe wasura mu kigwi cya nyoko ngo akubumbabumba. Iya cumi n'icyenda ni ugusaba uwo wimye. Iya makumyabiri ni ukuri icyo abandi bafite kandi nawe ufite amaboko n'amaguru. Iya makumyabiri n'imwe ni ukwigisha umwana agasinda akabona akazi akabura icyo yimarira nawe akabura icyo akumarira. Iya makumyabiri na kabiri ni ukujya ukabura ubusigira. Iya makumyabiri na gatatu ni ukugira indirya ukabura amaboko yo kuyikorera. Iya makumyabiri na kane ni ukwitwa umugabo ntubewe. Iya makumyabiri na gatanu ni ukwanga ikibibwa cya mu gitondo bagasanga ari cyo ukora. Iya makumyabiri na gatandatu ni ukugira byinshi ntunyurwe nabyo. Iya makumyabiri na karindwi ni uguhita kuyikorera ukanga kumwakira yagera iyo atuye akagusangayo. Iya makumyabiri n'umunani ni ukubyuka ugenda ukabura icyo ucyura. Iya makumyabiri n'icyenda ni ukubura umusore cyangwa inkumi ugatinya kwiga ishuri riri iwanyu wakwandika mu rupapuro ugatera igikumwe. Iya mirongo itatu ni uguhita ku mupfakazi ukanga kumusuhuza kandi cyamupfakaje utakizi. Iya mirongo itatu n'imwe ni ukurya ibyabo uri gucyabaguza kandi warabiruhiye. Iya mirongo itatu na kabiri ni ukwiruka ku utari bufate. Iya mirongo itatu na gatatu ni ugukira ukabura ubukiza. Iya mirongo itatu na kane ni ugupfuka buri icyo usiga. Iya mirongo itatu na gatanu ni ugutongana n'umugore muri iwanyu akabukana akaje iwabo waje kumucyura mukaburana akagutsinda ugacumbika iwabo. Iya mirongo itatu na gatandatu ni ugushakira umwana wawe w'umuhungu akabyara wagira ibyago agapfa wamara kumuhamba ugacyura umukazana. None ko umuhungu wawe agiye abyeyemo abana bakwita agasogokuru ukaba ugiye kubyaramo abandi bizagenda bite? Iya mirongo itatu na karindwi ni ugusuhuza umuntu ari kukumva kandi akurora akaga kukwikiriza. Iya mirongo itatu n'umunani ariko bagenzi bawe ni ukuba uri umugabo ugacumbi kuri iwawe wakomanga ku rugi gusubira iyo uhoze ntungerera aha b'abagabo b'inganzwa mukunda kubona. Iya mirongo itatu n'icyenda ni ukuba umukungu ugakukuba ni nko kuba uri umusore ugaturamo agati washohoje. Iya mirongo ine ni ukuba uri umugabo ugasabura iwawe uri buharari. Babandi bajyana ibiryo mu mbote ngo bagiye kunywa umugore akavuga ngo mwanjaniye ibiryo akabura uko amubwira ngo mureke. Iya mirongo ine n'imwe ni ukosha umugore wa mugenzi wawe ukamutesha umugabo n'abana be ngo ugiye kumutungira ahandi kandi n'uwawe yakunaniye. Iya mirongo ine na kabiri ni ukugira umwana ntimwumvikane kandi waramubyaye. Iya mirongo ine na gatatu ni ukuba uri umugore cyangwa ukaba umugabo ugapfakarira ureba b'abagabo bagenda bikaruse ku bagore cyangwa abagore bikarushe ku bagabo bakajya gushakira ahandi akazabura uko agaruka mu rugo bamwirukanye iyo yagiye. Iya mirongo ine na kane ni ukurya inshuro ukarya n'inshuti byose bigashira udahaza. Izo ni ingorane zahembwe na Deog wo mu mudugudu wa Gisebeya na Rukorati mu kagari ka Ngoma mu murenge wa Kabaya mu karere ka Ngororero. Umugabo wimanye inshuro wimanye inshuti agatanga inshuro abana bagahagira rimwe n'ubu ndacyahimba izindi nzazibabwira. Ndimaza kwa Rwamugeni. Sawa muzehe.